kunjo biharini kholoksa takuk oji devano khungsu je oi bike khungsa paijamani busla no college o honani bagwi no obai ke second hand bike kaisa paide jajamani abosa tini hor thanayo se program nai tangwi kifilna phaipoke bini bike kama jagai amang simang jaja nokuni boro jara lokorok bini bike dok nugui tongha kutung nugui tongha ke kisa dati dati ke o bike number nai tai contact number je screen tongmani aro call khai kisa rana bagai lokuthini bo koikhe oji devil mane nokhungni engui oh mane bahake kama khabu time kama kha bahake kama ja khabo long no je mari ma karon ge niya ang khela nang hai mani khela to tai kha ge program tong ni khalo ka ba program kisa nai thang nei tong mani ge nai ka thino ge nai no go je puru purna puru apuru ani bai man le ta kocha digi ro kabo honni duka ro ngan ta honni du chok khai malia ni malia bai nin para khai bia kundu behri para behari engka bai engka tuma bai tabo Yamaha R15 bus bal kha bai men ang to second hand payo bosor ka se ka khata emna katal khuna kata katal nang tabo tam no ko nya jenin cycle kama mane nok heba kisa sawi saire badi kene saramu sungota ni cycle number ke cycle number 7257 koilan simi sari nong cycle number ke bus ro 1 AQ 7257 R15 tak ko ka model Yamaha company ke je nong lokorong tam ko khana ni je bai ko nya musuman ke cost ka pairma ba college thana rok la suna rok subida ngan pairma ni ke tabo lukorok o number cycle no nugui jong kisa jungno sawar ka ba lukoroma kisa ha bai namu jungta number rok phone number ri wana tuma color bai tin ke bai ni color ke sakta red color bai ni bomu bai ni mu R15 ke phone number rok an phone number ke 9862 914897 ke je manai tongnai rok kisa misa hero goi sawar ba ke ba samani tai ko hai nyong no ri man ka mia khoda ta kama mia ho thane tai goro ja sala jorob long hana ye phai jan ro